Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira na uni kiri weru weekend tha ithatu mbitagwa ntinyari kinyo jani jamwe jatukubanganirite kiri nteto chetu. Ndithia mithikali nturi kuriongira arimi ba majani bakibangania kuthura erekeria ba beru. Lentore na arimi meche mikuru kutharikira mubunge Mpuru wa Bore nyuma ya arimi kumwira Mpuru na gutonyera ithurano meche mikuru. Mirikema kia Uda Meru kuga gavana Kawira na mukuru wawe Murega Baitu batekia mene kiu. Kudikia youth na dieto ya the villagers kumaneria bunge ni kuina rwimbo rwa Ruto rutina machiara. Mwananirio mathithio tukubona arua ni Purity Richard. Minister wa urimi na ndithia mithikali nturi na akinyite kiri factory mwanya cia majani ja county ne Meru na araniritie na arimi ba majani mantu jegie ithurano bia erekeria ba beru biria bikagitika tariki 28 mweri Jujwa kiaria mithika na ugiteja ministry ya urimi guti mtu bakendera na bagati ya uge bwa arimi no ntu ibo bakumenya erekeria ba unkurukia. Hakuna mmea ingine iko na pesa kuliko majani, na tutahakikisha imeendelea kuwa na pesa mingi sana. Otherwise leo ni siku ya CS. Ni migambo ya Wilson Muthorora ni CEO wa KTDA kiri mongo jwa Kenya akigwata ugeni waziri wa urimi mithikali nturi ura wambiririe ndunga ya wekire arimi ba majani Nteresha Meru ambirite na factory ya Kithongo eta factory imenti na waziri nturi ari wagitumikia mucemanio jwawe ni gwikira arimi wira ni ati guti murwirigite kia director wa timbaru ni thirikari kana rwangi rorimi akiuga mutongeria irungikite wengwa murimi ni wori na manya ja kuthura uria kwenda kwetana bakiwa ho thirikari rais ministry kuri antu yupendelea nteyite amantu maingi beto bwira ati thirikari ya Kenya ministry kwa rais utie muntu upendelewa kiri ithurano bia majani na itwije bautwe mwananchi no bwiri kwitha wina nguvu ekuthura mutongeria urakenda atuoteva levo kingi atongeria bau barungite bia directors ni bakorwa mpumi chomira betekeria matokeo raja kari kuringana nya ya moringi kuro rani we morimi yanku buromba idhireni bwe tayari witikiri uamuzi wa mkulima amua tariki 28 tutekwenda mantu amaingi. Waziri nturi aduga ni gitari ambere burunki ama ya MBC kurungamira kithurano kia arimi ba majani na akiuga bare na witeke kithurano hiki ketha ikithithika na umana weru. MBC sababu ya ile kazi mzuri wamefanya hapo awali ndio watasimamia kura hii ya majani chai na ingewahi kutendeka Kenya tena. This is the first time and I want us to write history. Kirembo na siya mwanka jojo waziri rentole adiuga ni eke thruere iguru buru ekeringithano na mianka iwe korokete au kanyumene. Bei ya majani chai ile tulilipa mwaka jana imepanda kweli ama urongo? We are here to confirm to you ya kwamba bei ya bonus pia ile tunatarajia mutatoka kule 45 tutaenda pande huko ya 60 na kwenda juu. Guchwa thoko ya majani kumanthiguru cia ome kugatetheria nene arimi ba majani kuona kigina nkoroki waziri rentore achuga ni beregerete mubango jojo amberia mweri jojo majani mbechire tukurura cha mwisho mweri chiringi 25
becha ida ni konyia no ntomokethi twe muri chiringi 14 leo kana teu te chiringi 14 to komolea ye 25 te komine moto tigarwa neo ija ukara ya gato gweta hasara inyari muna moto kaenda kulemwa na ndi munene no nto ogwo no mbere no ri China ulikuwa China ukitafuta soko ya majani ukawa Pakistani ukitafuta soko ya majani ukawa Dubai ukitafuta soko ukienda kutengeneza sijui hiyo mambo likuku ukiniambia mambo ya majani na kuomba kama itawezekana. Kuna sehemu nyingine imebakia, kwa sababu nilipokuwa katika kamati ya Foreign Affairs, hii sehemu inaitwa Euro-Russia, Pakistan, Kazakhstan, hizo. Kama vile umeenda China, Pakistan, huko kwingine, hebu ingia hapo, kuna soko. Last mission ilikuwa like a month ago, 3 weeks. Tumetoka kule China, na huko China tumepata soko ya kwanza ya kilo milioni 5. Kwenda huko. Nimefungua chumba cha kuuzia majani kule Uchina. Tarehe 19 wiki ijayo on 19th. Sababu tunataka kusafeguard brand ya majani ya Kenya. We are for the first time as a country going to launch the first brand ya majani ya Kenya ya kuuza nje. Na tarehe 19 rais ndiye mgeni wetu kule Kericho Kitepa kwendia mayani ya brand itwe produce of Kenya for the first time. Na kuma kereba mweba erekeria ba majani na pesa tunapea hawa wakulima ambayo inaitwa dividend inakuwa mwezi wa 6. Na sababu serikali haiko imepeana pesa, ikawa hao wakulima hawakupata pesa, sababu hiyo pesa ilienda ikawekwa deposit ndio fertilizer ya mwaka hii kuje. Tuliomba rais na akasema by July, sababu budget imepita, hiyo pesa itaingia. Kwa hivyo tunaomba hiyo pesa ipatikane, mkulima apate kakitu. Tumelipa watu wetu kutoka 16 shillings tumewafikisha 25 shillings mandre. Bonus imepanda mahali tulipata kutoka 27 mpaka sasa iko 45 and 50. Na this year bwana CS, bonus yetu tutakuita hapa tukicherekea ikiwa mzuri zaidi. Inkondo chokeria waziri nkatho muno nontu bwa fertilizer subsidy ne kwari ruao ikintu kimukira thirikari tutethetie akyo kou ituchokia nkatho na ikutukoromba bando thirikari yaendelee to support nontu kinyamuri mayani ni mwamurimi wa kaoa, ni mwamurimi wa eria, ni mwamurimi wa beliko binge bionde. Mudiene buru waziri rentore na itene arimi kenda thirikari kabaguna nkoroki no mwanka ithire kinyi ya kuromba marando ithire gitegemea ogoti na choria arimi bakethira ne bakwenda thirikari tana mbere kugitithia ogoti arimi barabone ne gwitikaniria na we. So sisi kama mnajua kufanya mipango ya serikali ni kondi. Tafadhali na waomba kwa heshima na kwa unyenyekevu, nataka muungane na sisi na tusaidie rais wetu kusema ndeni ni lazima tupunguze kuomba Kenya, na hili tuweze kujitegemea lazima tulipe kondi. Kaza na murungu nabo barima kabisa nondo ngwa bwana nende bwetekanira jamantu yau kanda wambu kwe nonto menya kerema iba ukira kwaria mantu akulityo oti na antu babange rontombi bo barone akamantu kure ikathuka kure ithukete ina barabara ya wetia barabara thithia atia katukera na uma twira nembi. Lazima tuambiane ukweli, the truth will always set us free. Waziri rentore ari kuma meregene imenti nethirite agita kere factory ya Michimikoro na kwithira akirekeria ndionga yawe kere factory ya Kiegoi. Ke report randeto cia wero weekendi ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.
Dungene ya Minister Warimi Mithikali Nturi factory ya Michi Mikuru arimi ni bona netia kurega kunganirwa kwao ni mubunge wa Tigene East Mpuru wa Buri na raba mwirite banire na atiganire na siasa cha majani kiwandene kiu bakiaria arimi baba ibona netia muthuro jo kiri Mpuru na raba ugite na kugiria kubatindikira erekeria baraba tekwenda ithurano ne biejete akiaria Minister Uju Mithikali Nturi nerite Mpuru atiumba kwa mujumbe na atwika mwerekeri wa majani na ya Karingogira bamuthurire kimucamanio ya factory ya mayani Muchi Mukuru iraiwondine kiutwatiganie Central arimi barombete waziri Linturi kurieria tongeria baraba kuiba unkumira ithurano bya mayani betareki 28 factory ni ari nyuma kurara konene itwarete thina tukari arimi ba mayani tokara maloni tokathina lakini thai gocokia ngatho kibondirere kuo no ndibombete kuturita thine nene katoka thai kutomba kuria bisi cia tuciana ko murimi wothe wakwa bondi kilo igana rimwe mwisho mwa ina kona bya kuria na kona bya support mwana high school ko ndaromba mbondiera ekuthai directors beto wasisumbuliwe bila na bakaringetwa tafadhali wathurane urimi wa mayani na siasa yingi te sawa baraba hukumira siasa ni utonyo ndene ambi urimi wa mayani na ntubetu bukabire usapoti ya ntubenu nikenda bomba kwithira buitethia na bubingo bukabire butakaretoro murimo wa siasa no tubare tara siasa ndene ya mayani naomba kuthira nyamba kutheta na ntuba kumenya siasa na yoga ndo kumenya ndene ya mayani yakaru murimo mayani murimo mpembe akariembi pembe murimo kawa akariembi hakuna kukarie mayani yamure kana kugutethia no teire ngia gutethia waziri Linturi akithuya ntu barabetaniritwe na ntubu awete mtu narite ngui yawe rathureri kenda biashara mayani itikainyange kwa tuika wewe nugwenda utonyera siasa urita siasa cia ita cia kiubunge cia MCA cia ite bionde ureta mayani ne ya ututitikiria unde wasirio mantu yao na kwa tuika yange uchetha yo na wewe fanya funjo utaona kwa hii maneno turamwau kowe tuesimiane ringa ke manyo ya uringa ke takene naro ukaringa ira antu babangi uringa ira mantuni ya mayani yakaringwa kura nyarimi ba mayani IMBC niwe karungamira security ya karia muremi mwanka alitengwira agurigothiria atia abwiri kuritekari lakini usiingilie nura babu botra wani babu basiaza bakuingilia mayani ko no ndonke baboni indirect I know no kuingilia durano ene nimbia utonyera mayani na ndarungamia ndege ya Michi Mikuru kyanine kinya kuuma kyani kya Michi Mikuru ndi utura barabara ni nyangare to timitaro yoyuri atita waga barabara kana hata amuntu tukabori mtangwira atureri anto de yago muntu ona wagiri tangwi babukuira nonto uteno atoshe kaagire antu bangi bombe aona yawenka kiumba kulitangwi boya nonto kwedo karo na mandirector na mayani yongerete mbeza runa tutura kona medo note kuona kana ni atia ene ntugo ngenda ibiru nyani ngo agiwa ante kumbango ya kinu nte kumbango mrebiru raija kwa muntu muritingo kono eria tueria singi bapta kama siwa nkandrania bore wambie yana murume no bankiringiana debo mayani bokuiboya wikia pempe go itwachere cho chiara siagwana sabe dirikari liwa kilimo imechangia kukupanuka kwa uchumi toti mana mbunge na rano ndonde ni minister wa agriculture Nturu Bioria atonekana yomburia Bioria nyauria raronekana ichungwa atigomba kwaria
mba kamiti budget ri ora shuguma no milioni 50 bange arume baishie kila mbecha cia waka nchuku cia kuumia cia waka cia waka findlot cia ng'ombe cia uka kwenda ciatia cieta cikanura irua cikwa thoko awe ni mbiwe kila budget ine no ronde no amwe na bona akikishirete aremi ithurano bia uma na weru aibaromba witoria kuringa kura batenogwa kwina amba baiku abaingi muno babetaweka ya wananchi ate murengo yo thirikari kwenda ate asiasa barugumira bo bakawaunwa kandi nditiro kwendekana ndendo bwira atiri bundikire utire candidate wa thirikari ya William Ruto kiri ithurano ya mayani utie candidate wa ministry ya agriculture kiri ithurano ya mayani muntu ora mwananchi akaringira kura athure nwe tukarita na wengwe na no kendeleza shughuli cia urimi wa mayani. Kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Minista wa urimi na ndithi ya Mithika Linturi no gita kimya twitite bageka gikaro na Rais wa Kenya William Ruto na magavana bakuma Mbwa kenda kubangira kimera kya mirake ari ugite kuonjoritha kimera kya miraje value addition ni njira imwe ya guchwira kimera gikentaira. Akinyite na murumojo munene kiwandini kya majani ya Kiegoi kiria kiwandini ya Kiegoi ya Ntobochio Igembe South kuria amukiritwe imagana ngiri cia arimi. Minista wa Mithika Linturi na bekirite kinyawirane bagutungatira kimera kiao kya mira ni kwitha ni kuyikene ntere ni jibu uturuba baba ingi atonto bo wako kimya kijite agasemani na Rais Ruto bare amwe na ngavana ba Pwani ni kenda kubathira murungamo jwa thirikari jwegie mira na muguka tonto ikimera tabingi na gitikiri twendegurune ya Kenya. Na tushukuru Rais sababu ndio mwariria na tweta manto amuguka ya kureta thina na twere 500 million sa kuthithia value addition e manto amira. So what I'm going to do is to make sure to implement the regulations ne kenda to kaomba ukinyana to kwenda na dhainya tareki Jumaine dhainya na nusu immediately atoka kuma Italy niko na mkutano na yeye na gavana wa kule Mombasa, Tana River, Taita Taveta, sababu tunataka kuwaelezea msimamo wa serikali kuhusu mambo ya Moguka, kuhusu mambo ya miraa, sababu ni mmea kama ule mwingine na umewekwa kwa nini? Kwa sheria ya Kenya. Na sheria ya Kenya ni otukathiata. Kwa hiyo nyaka tutekwaria muno turekaneni buvumilie turite ngui. Kinya baba kuringa kererehe bamwe bagaro banenkanirwa mantu yabathithie batubomba. Aja akirarimu na biashara bamira bakamuringira gisari ibamwekanya bone agitura nturi muthwajo kirenga igiri ende bwatwekera nae bwatwekera abi yes inko menya ururu bwantu betu ninko bomenya nguruki antu babonda bwetagwirwa na nuranda yange tukidogo kenda ndeko ngazeti mira pricing committee na gazeti notice imedhenekwa nitaweka kindole nikiingia ofisi Jumanne. Gazeti ya rasmi ya serikali Juma itoe manjina ya ile kamati tumetengeneza ya kukaa chini na kukubaliana bei ya miraa muguka itakuwa hii na sheria ifuatiliwe. Miraa yone mbesa na utuka ibon kadhidio yamba kwa tema ndo popular mno, lakini nikasimama imara mimi sitatisho na sitaogopa, lazima tufanye mambo yale yatasaidia watu we. Mkwere wakuma wekwa waziri nwetethetie wizara boya na kinyake itorare na tumaneno kidogo hapa na pale twa miraa kinyayo itokoe nafasi tunajua utanyorosha hiyo maneno hivyo wetekia
Barabe na kede miraibero batulize mboli kidogo. Batulize mboli kidogo no ntungare na mwene na aranyoroshere mayani temere karema. Tesa sawa. Na tomo sapoti imwana wetu. Tesa sawa. Na mero watu toriwao. Mero spokesman wetu ke siasa i Franklin Mithika Linturi. Tesa sawa. Na ubia urombato beto. Watu gari Linturi. Ito gari mure, ito gari yao. Toki agona to da melenia mureke. Mureke na buewe. Aina jasi yao. Ya atubana. Atubana. Patangato, atubana. Patangato. Toki obazurana. Toki obazurana. Tuaso wanyuma. Tesa sawa. Bila kabulomba. Ibuise mogomo. Ibuise kayao. Ibuise gani. Ibuise ndani kendani. Ibuise monde. Ibuise meme mwanda. Dennis Mugendi, Weru Wikendi. Kiwande ni kia majani ya kiego, iwandi ni ya kiego ya Ntobochio, Igembe South, County ya Meru. Kabete mwanya kirigo mutegeri tanambera kurumira ntito chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntitonkruki okebebye mutambo. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimo gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo joshukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thenewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja Meru obisi sheto iri kalkia akwina nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 muciogoro Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 muciogoro nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaaramu J Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkuruki araniria na dagitari o munene mutaaramu J Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Uwete nyama kanisa ni jatu gwita. Biblia ni ugite
bumenyaire kuruntigwa utubarikana utigagwa nawe tuthithie maketha turikane ntigo ira twina cinya kanisene na nturene ntaigwa seminars cietanwa wigagwa cia couples utigagwa cia kuruntigwa betano kwa encourage na riu kanisa utigwa cia kuruntigwa no beta kwa encourage kaba ikia manto jao jara jabadhimaye bwethire bwita kanisene bwite na mukoji umwe nonginde bwithire bwina baruga yenu marriage certificate ewi support nene kuonania ugwe urenjeje na urenjeu ugwe wina certificate yu ugwe gutira umba gutewa ome mubango jwa nkatha cietu ureteri ni Solution Sacco ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa rujo. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Twende kwa baita for the Meru Rugby Sevens Tournament pale Kinoru Stadium on 15th and 16th June 2024. Teams ni noma, expect real action, cash prizes, fun na wasanii wapendao wakitesa pale kwenye after party. Ticket ni 200 regular, 1000 VIP and 1500 VVIP. Grab your tickets now via ticketsasa.com. Hii si ya kukosa. Be there or be nowhere. Karibuni Meru. Mwago Juju, jogua timbaru ni Weru TV na Weru FM. Bega gwitana mbere kurumira nteto cietu tugicokera itutegete maukune ja UDA na Governor Kawira Mwangaza na mukuru wawe murega baichu batekere register eu ijene miario ya bangania bakiama keuda county ne Meru na areba kiaria bugete Kawira atararachi andikithite ja mukiama wa UDA na areba ugete bakwibangana ntobwa kithurano kia uda Meru kiragi gakarika mweri jwa inana mwaka jojo. Boniface Mongera na report ija. Na ntomo tumurikire gavana wa kaunti Meru Bishop Faith Kawira Mwangaza na mukuru na murega baichu ibori tubatie kwa area Meru ati batonyere kiamene kia UDA no turekondiririo irionania batendene kulingana coordinator bana na bakiama kia UDA ne kaunti Meru bari kuma gavana Kawira Mwangaza agwikiro nkobi obisi nene kiama kia UDA ja Nairobi nithitwa kiringando kuthukiringone ni nyankoroki kwithirwa akiugiria baraberungwe kwithirwa bakithukira kiama bakiama kia UDA kagitene karia kinya batatonya kiamene taka tukuitha utimanto tukuitha utimanto ja irungu tuonete kinya gavana wa Meru County akiuga we ni member wa UDA kinya muchemanio jo president arikia kwija Meru na tangazire uga we ni member wa UDA bati tugakiria kondi cietu cia UDA atiku na we are coordinators baraba kumenyekana baraba register kinya kiama ki tutekurega antu lakini bila tutikwenda kiama gitwire na thiri kireterwa mugorogoro atere na kiwatho kenda gavana Kawira Mwangaza thirito ja kiamene kia UDA no mwanka ethre buta ngoge yawe gavana hindi ithangaro kwingi kibona murega baichu wathobo kiama kia UDA bumutikire kwithirwa etonya na ethro na kwenda kuromba gete jore ugire na batire kwithirwa etonya ku mweri jo umwe mbere balinga kura mweri jo na tariki 10 lakini yetu ichithaila konene una kaeta karongo akawe member na itukumeza ni independent candidate na sheria ilio kinya kiri ORPP bura kuwa butiumbikana na ngaka resign agachoka akeelectwa mukiama wa UDA but as per now is an independent candidate and a friend of UDA political party. Coordinator baba nana bakoranywe kwithirwa beti mana seneta Kathuri Moronge areba banganithirwa no bibe muri jo na no bikethe bigiteta na mbere bitena meya kana nkubukubu itukwenda muno county yetu ya Meru ithirwe na difference ithirwe na mwanya ndigenda tukomba kuthithia recruitment yantu bara bonde participate kire kura na tuchoke tuthithie kura cietu kwina imani na tuwatanirite 20 so atukwira muntu wonde oro kwenda ku participate kire exercise ya kura kinya bara bakwenda utonya kiamene kabara ba na interest ya gutonya kiamene kia UDA
ibeje bonde tugwatanire Oni ankoro bangekuru siture sana barombe itibi bya grassroots elections. Na kirente to roriro rwitite na mbere rwan man 1 vote 1 shilling Seneta Kadhuri Moronge ariwa muronga mojo ajo ketho jo kuna ntuba county Emero muronga mojo unaju jojo formula ya kuga mbeca na kiri counties kana uri batiwita ithithairwa senate so kira kuthugania kimba kuthithua irware ru rwambirie commission for revenue allocation yambirie kuinitiate na kuthithia discussions na public participation nikenda gukethirwa kwina mantu ya kwereana. Number 2 kwi counties ira na chikuoneka disadvantaged mbecira bonaga chiethirwa ikwinama na ndi nabo irazima kwithirwa kwina consultations na public participation across Kenya. Ato kauga debate ira itubati kwambiria ire region imwe atwambire rwari rwa kuga no ntukweri ikubati gutha kwina formula ire most fair niyo formula most fair irio gutwika niwe kethirwe ke disadvantage account ingi ndenda mono kiria every county kuona jana itu turaitithirie mbeca cia mwa 385 senate na twa negotiate nenda ari chairman wa ku negotiate wa mediation committee chaitia 400 billion mbeca ira county yonthe kuona mwaka juju 400 billion kinya gwatuga gwi formula ingi kuretwa ya 1 man 1 vote 1 shilling iwagi chambeiro kwa every county kutwikote county yumba kuona ndi yambe shire kuona mwaka juju 2024 2025 Nke reporter Ntoshoro TV weekend kuma jake ngine na kineki mushujo Nairobi Beta Boniface Mongera Akiamamba gikundi kimwe gikumenyeka tawi ya The Villagers County Emero baumirite na kumira bunge ba Meru baria barigaru ni Rais Kiumia Kithiru na araba kubera ni bibiao bya baikite garu ni Rais nonto batangira Meru nombi bakiaria baugite bo bari nyuma ya munino Rais Rigathi Gachagua na araba ugite bakugwata mbaru rwari ro muntu umwe shiringi emwe kure emwe kiriuga ibwa kigina gya Kenya kenda Meru egunika. Kundi kimwe kiambe mbithi na lipa ciumiritie na kuate bakagwata mbaru munini mutongire mugongo Rigathi Gachagua na ntumiri ya The Villager akigo ntububu ne bugatethire muno witina mbere kuthobo kionekana ibwo nontu batwe twe Villagers movement twanjireria Meru kenda to support Deputy President Rigathi Gachagua batu turiao nontu bwa turiarite muno turia Meru twachalire antu kenda beta batu represent na baikia thina cietu na arambere kiri president na kiri mbunge etu batu thetera bakurukia policies ira ciatethe mu Meru lakini babo turiariria abunge betu na twina project ingi cia thirikari rwami onto abunge betu iba mamire o mantu jaritheka ono utuko bageto State House beta bakathithia mantu jao tutiro imbiba thaia na turienda untubu bwa Villager butonye nkorone ciantu bweta Nairobi ibuje bugacoka ariko bugacoka Meru na twite ijijini twita nara nturene tumenye imbie kwendelea nao wira MPs no kukethera bati ombo tuthetera mantu ya yethera yati ukunuka batu ina tugeta na batu tutobere kura kenda batuthetera batu tutobere inya ba sauti cietu ukethera bati kinyithia sauti cietu na rambunge na tukiona yaba wita kwaria nara imanto ya biu biao uketha sauti yetu eti ukinya nara mbunge ri batu tobathuririte mbi amana bubu betha bakirotera bunge ba Meru na kuinya nyuma ya gwitagaru Rais Mwankira Ndi batachimeria bagumbio mu Meru bariririe oni ndirwa woina no aringi kura woina no Meru ni kwethira MPs betu baretirwo iraisi bakaranthe muchamanione lakini batatu rerera rais ararigoro bo ibo turarera rais ibo turagwire o lakini kila ombunge akiokera kwa bora turagwira rais anto beto eyo ibo menye ibo rende ni ambunge benu eyo ibo menye bantu ara bararira rais kithiri ya bui bayatangaza in public lakini mantu bararirie baraichithere baragwira bila tuliongea na rais ote wara gwira bararira rais kuikona ni Amero ibo rende rwe baombe betre bakarande na president last week State House bamba kwaria enduge ntukira baririe batirombero giturie mbere president bira barombere kuge goro barombere kuga ki kuyo ntubura twarite president
bura twarite uti wa kwenda kuibuku na batu tura Meru itu kumeibuku kinya mwaka muthiru kenda mbilire kulukere tunyelete mwanka thai nubo bawire bura twarite amikulukia no tegintu turona batu kithirikari na itu kuriara muno kinya raundi imbibia tabakurukia kubura baririe bura chubio bikanyira na atututiwe Meru tukire ya thina kiwe na ndiba kwenda kuiwa kajoka bunge bao kagite gaka ukonekana kwina umobonene muno na ikio no tutonete biashara ikingwa investors bara bayete bageka companies kuma gome thaia bakwana ka bageta ndingi kurita ngwino no to ba taxation ire chiekeri inene icho chiobenga bakebela Kenya bakona Kenya itebwerete ringi wa interest rates ire chimbankine mwana inchi okawa internet ite akiremawa kwina baba ingi muno bayo ketinya maloni ya biashara thai anto ibare meri maloni yara thai ka biashara ikubwethirwa auctioning isika bakananja na te thirikari we expect anto barita taxi rerango ikuingwa anto mentomerike president wetu nonto na ruketi abunge beto bakaria to ana tona sare turatwera wai mwari muthungutha tukathungutha turatwa ile left tukaile left turatwa ile right tukaile ibu abunge beto bawipuna mbecha we betara na we batisha kenda batu okuruka ile sheria ira chotuma batu tumia president tafadhali okay ya Meru next time yo wetu ira abro wetu tutethia okay wetu ira abro wite kumobilize abunge beto okurukire sheria itena utethia bamwiro Muthuri Murioki, Waru TV, Mutirajo Kangangi. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na akinyite kaunti-ini cia Nyeri na Kirinyaga na areugite inya gwa karata no mwaka intobia Kenya bigaweng'ananio akiaria Gachagua naugite we ni mwikithiri mucemanio juria jukaina atongeria bangi Kathumba akioneka kwaria na muthuro ju munene akiorota atongeria bara bethirite bakimwagira gitio. Mimi, I know my job. Wewe kama ni mbunge, you cannot supervise a deputy president. Wewe ni waziri, you cannot supervise a deputy president. Kama unataka kuwa deputy president, kwenda tafuta President William Ruto ndio anapeana hiyo kazi akupee. Siku yako ikifika. For now fanya kazi yako. Nikajoka munini wa Rais Rigathi Gachagua akioneka kwaria no chamba na muthuro jo munene kuorota bamo ba bunge na maminista thirikari ne Kenya Kwanza bara kwathira ni bethirite bakimwagira gitio. Walikuwa wanasema sijui Kisungu. Nilipofika pale nilipromosha siku promosha. You know, these people, some of them were saying ati mtu ni first term MP, sisi tumekuwa term 2, term 3, wananidharau mimi. Nimeona mwingine anajifanya ati ni ya 4 terms. Alikuwa anasema William Ruto hawezi chaguliwa. Yeye anajificha tu hapo nyuma na chama yake ndio apate kura. Hata hakupigia William Ruto kura. Ati siku hizi ananitukana ati kama hutaki serikali atitoka uende utafute yako. Na yeye hakupigia rais kura. Sasa tunaona watu who are not with the president today are lecturing us about loyalty to the president. Migambo ire acokerete kinya kairi ntereche kagumo na kuinyiria gute mutongere kinyomo ka mwenderio gwa no ria kiobati kumunenkera mwerekera tonga Rais Ruto na Kenya baraba muringire kura. Mimi ni muaminifu kwa Rais William Ruto, naendelea kumsaidia kazi ile amenipea. Ile kitu sitakubali ni mawaziri marafiki zake atuwanitawale mimi kuniambia vile mimi nitafanya kazi. Ile kitu mimi sitakubali ni watu wachache, watu wadogo, marafiki ya rais wanataka ati mimi kuniamurisha. Mimi nimeandikwa na watu ya Kenya na hao ndio wakubwa yangu. Na mimi niko na wakubwa wawili peke yake. President William Ruto na watu ya Kenya. Kada moko na manjana ndiye kuwaya. Ni moko na manjana ndiye kuwaya. Kuruki Gachagua no kiete gucokeria bara bethirite bakimworota bakiugaga na kuringa siasa cia ndurejo na cia kwathura na Kenya. We are not tribal. We are just intelligent. And we know our relevance in the national political discourse is informed by our unity and our numbers. And I cannot allow our relevance in the national political equation to be diminished by a disunity. So those who are uncomfortable with that unity, I'm sorry, there's nothing I can do. This region must be united.
na borete kumugwatira nthoni bamwegete ona kanya gwati Rais Ruto ngogea kuthangikira Mukenya. I have seen some people coming to lecture us about tribalism. Sisi tulipatia President William Ruto 87%. Wewe kwenu hamukufikishia 20%. Na unakuja hapa kuanza kutuambia mambo ya unity, ati mambo ya tribalism. Why don't you spend your time kwenu to mobilize the 80% behind President William Ruto kuliko kuja kusumbua sisi hapa? And I want to tell people, don't come to the mountain to lecture us about unity and disunity and tribalism. You have no capacity. Miareje ya Gachagua nionekete kugwatwa mbaru bunene ni seneta wa Nandi Samson Cherargei. Na wale viongozi muambia akina Kimani Ichung'wah chuma chao ki motoni. Waambie chuma chao ki wapi? Na hii parliamentary group meeting tunaenda Tuesday. Agenda ya kwanza ni kumung'oa Kimani Ichung'wah atoke kwa kiti ya majority kwa sababu amekosea heshima naibu wa rais. Hatutakubali. Your Excellency, wewe na rais mulimpea kiti ya majority leader. Sasa ameshiba, anaanza kututapikia, anaanza kukosea heshima. Kwani huyu mtu anatakaje? Bakwaragia Kirimambura jagukiria na Antigua nterechia kutus county ne Kirinyaga miarieje nande kiregera guke murutira jo siasa nthigurune. Tanjire moya gukiria skuru nturene chetu arito bara bathomaira skuru mwanya mwanya iboretwe gucoka skuru chao kenda gutethia na gwekira mathuganio amwe kenda kwagirithia mathomo nkuruki bakiara kagita karaba gucemeni arito batene baiku boys bakinyite skuru yao nare bakita ruthingo rwa skuru na ibakubanga gwaka kirombero ya Kinande. Muchemanio wa arito batene bachukuru ya nthaka ya iku wambiritie na arito babu batene kwaraniria na arito bakagita ka kuba mataro na kubaikira mwoyo kiri rugendo rwa kithomo. Minister wa ugima wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Daktari Nthuraku Gichuia uranu umwe wa arito batene bachukuru ino no umwe wa barabariritie arito baba kuba mwoyo wa kuthoma bairutaniritie. When you see yourself here, do not think that you are condemned to stay here. And please remember, being a student here is not a profession. Actually, being young is not a profession. It's only a transition period. Ningependa nyinyi mutembee kule Marekani. You take your studies, that takes you 1.5 years, you are through with it. And because of the opportunities that there are in the US, you get a very big job. Mukaririgiti wa bodi ya kithomo kaunti ya Tharaka Nithi Daktari Jafon Njeru-Ritha uranwe mukaririgiti wa kiama iki kia arito batene Daktari Benjamin Mugambi Kanga uranwe mukaririgiti wa bondi ya chukuru ino amwe na Joseph Mbae uranwe muharimu munene wa chukuru ino ibawetete ubatubwa bia matabibi kirima chukuru. The agenda ya Alumni Association ni kumake sure institution yekuthiwega na performance ya institution ikuongereka nikenda institution yetetheke na maisha mashiana na momatetheke na mentorship yenu ikathi na mbere na kwendelea na nikenda ciana cietu iria ciegwe ni mako interact na doctors, ni mako interact na lawyers, ni mako interact na managers. Gucha kwa alumni na gucemania na arutwa ni tukuona kumaba nkolombeka muno and a fighting spirit na kuigua ati au mali kule antu mangi mabetukire bo na namo no maumbe kutuika antu anene tamau mama serela maumete kule alumni. Policy yetu ni kwithirwa turugurite milango kiri ikundi bibionte nikenda byumba kunenganira uteithio bwao na gikundi giki kia aritwa ba mbere bara bathomaira guku ni gikundi kithiritwe kiri na uteithio na student tuikwithirwa ni tubari recognize bari uteithio kiri skuru na nike tumi bethiritwe bai na kanya gakwijaga na gutararitwa kubonia direction
na untubuni bwithiritwe buri bubwega nontu igita rionthe indi ria beja nitwona bomba gutiga impact kana untu bwina inya bwa usukumaritwa gwita mbere nkuruki. Kiama giki kia Aritoba tene tayari igitetheretie cukuru ino bunene kiri miako amwe na mibango yingi ya cukuru ino. Library ino yeku the project ya Old Boys matwacoka twagwatanira bamwe na aciari nikenda twake perimeter wall. Umuthi tukwariria buria tugwaka a complex igwitwa Wellness Center and the Chapel. Twina gikeno nontwa arutwa mara mathomere guku mauma gwitwa alumni kwirutaniria nikenda matethie gukuria cukuru mbae kunenganira kwaka mwako ugatuma maitanji marutwa mashugulikiwe makiro. Indi Aritoba tene barabata kuri kuthungira kiamani giki ibakurwa baibandikithie warida arugamiri bacukuru ira cingi nabo bakurwa barugurire mirango Aritoba go batene kenda babatetheria gukiria kithomo. Kwina ale mara ingi muno mathomerete ku ana makuruta wira in diaspora, kwina mo mari America, kwina mo mari nthi cingi na wironu makuruta ku ni mwega na nĩ tũkwa appeal kuri nkinyagia mothe, even those in diaspora na mamari within. Let us all come together na nikenda tuthii na mbere na gusupport our school. Alitwa baskuru ingwe na bathomaira na bara barungamirite skuru iu antu ba mbondi na ba PA bethirwe bari na untu bubwa kumba kugwata ikundi bi ugeni kiri skuru ciao na bakomba kubari recognize bali important players in the affairs of those schools. Nontu nakio no bethirwe bari antu bomba gutethia lakini ukareka kubarugurira njira ukareka kubonia ni antu bagitumi batiumba kuija tibaro barugurire njira. Nkiripotera weru weekendi kuma cukuru ya Nthaka ya Eko gicigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Tonye bienine na andi nkindano ya muchezo ju rugby chambiriria na arua kienine gya Kinuru na ara mashabiki mwanya bachumiria kuona michezo eje. Weru TV na Weru FM bamwe bagwati mbaru banki ndano eje iregeta na mbere kinya muthenya jorojo. Itu kwenda gucokeria nkatho everyone else ura on the come it up na this event tabo our key sponsors tabo Weru and others. Kirampomba kuga inkobwera mafans bonda na raburi bweje na barabonde batumba kweje na arua rojo twina another opportunity kwena free day na turigana nyamande it's a public holiday ango na kuga muchetho ijo ambirie timu emberere ambiri meru rugby na ne kuendelea thai between K na KMTC and itukuthithia bwega meru rugby tukuchinda game eu. Secondly, ikwenda wera kitumi kia kureta muchetho jo waja Meru ikwenda kuria muchetho jo rugby na arua ndi na kugwirua ndi na youth bochetha rugby mija baba inge batije nya rugby mbino tutumenyerete guchetha football ende na arua bokamenya imbieta wa rugby kwena timu nyingi machindano na ambejete gukungwira antu babethi ndi mami wao nkwenda kuba support mbere buruburu nonto imenyaira manto jo tombo nte kwenda youth bage depression nonto wa maisha oraja kuuma ko mental wellness udidi sports nyate youth ya Kenya nto ba korono mwanka badide exercise na ndi baba nonto ibobe na ena nyingi no mwanka bachwe na ra na je igetira bate kambaneri anchobi kana nyamanto jange jamai na ndawa cha kurebia kana nyabeta through depression na ndi nyenkwenda rugby wata mwanki Meru kenda tuita sethia o Meru beja guchetha michetho nthiguru yonthe na michetho enge ja football era tuije andariria muno rugby no twete kumenyeka muno ende football rua already itwambiritie mubira jwa ari kenda tuona ni nyari baije guchetha mubira jwa football na inya nonto tukuthithia twithithia very seriously nonto inkwenda mwari umwe kabaire beta national bonekana na Meru beta guchetha mubira jwa national na rueje kwina Kenya Rugby Union officials baraja for scouting kuona kipaji bila bie Meru aja
na bangi barabe bombite kuija tuone urabomba kukorua baikwe ke club ile chiembere na most probably batonye the Kenya team. Hapa Meru Sevens Kinoru Stadium imeshaanza. The 16 teams that zilikuwa zinafaa kufika hapa zimefika, na game ya kwanza ambayo ni sisi host Meru Rugby tumeshaanza kucheza against KMTC, na tunakaribisha mafans wote hapa Meru na wale walikuwa wamesema watakuja, karibuni. Janti sonanjire ndi kunguchokere nkatho cha mwanya mutegeri nontu bakuona kanya kugwatanira nao ni utukubona arua ithona kagita gakega itana mbere gukenera mibango ya Weru TV nkwendere kagita gakega mbitagwantinya rikenywa mwananira mathithio ukari Purity Richard.